لعالیه کی دنیجی ایرو هزن اولکاریا هندرین آگاهیه که گرینگ بلاف کر و تیده مکرهاتن جیانه. هزن اولکاریه دبیجن که وان دو چته گرتنه. اف هر دو چته این که هون وان نها دبینن گلک زیان لهزن لشکری و اولکاریه ین باکور روجلاتی سوریه کرنه. چید کرن؟ ماین لپیش عربین وان داتانین حتانی دو جاران ام ماین به عربین لشکری و هاتنه تقاندن لی انجام وان نزانن که چجوان شربانان هاتیه آخر اب وکی شانه که پرسپکتیو ورد گرتن و لدیجی هزن سوریا دموکراتیک لدیجی هزن اولکاریا هندرین دخبتین جبوکو ایریشان لدیجی وان برخستن بکن همجی لپیش چون و هاتن وان ماینان بچینن او لوی که مکرتن پشتی که هزن اولکاریا هندرین او زفت کرن. اجت سيارة تويوتا بيضة عربيك تويوتا سبيا هيزن سوريا ديمقراطيك درباس بو دو شروان تيدا بون مليدا وانجي لمدان نظام تكا جوان بريندار بون ياننا لسرفي كرني ام بأبو أسعد الغليزي رآخفين وي بلقاج ما خواست وجبركم ما بلقان نكربو بهرانا دامه علينا وهربنا. تواصلنا مع أبو أسعد الغليزي قلنا له انه استهدفنا السيارة، طلب منا الإصدار الفيديو. تواصل بشار مع أمير الخلية. بشار ببردفك شانه رآخفي وماين خواستن ما ماين لسر يا ميزر ورقرت بشتر من او حاضر كر تيكليا من ببشار را قطب بو شبوه من بتان اخوة او ماين لسر يا حسكة البيدر بجهكر ودي سياراك تويوتا اهيزن سوريا ديمقراطيك دا من تقاند وبديمن بلقاكر بردفك شانه هر جارج مرا بردشان تويوتا بيضاء تابع القوات السورية الديمقراطية صورة لأحد قيادين بردفك شانين وينين فرماندارك قصد شان ولسروي آقاهي دخستن لأسبير نقهشتم وهاتم قرتن فما لحقت معنا المعلومات الكافية.